Kuna njira yamo yoguchingira rituko ria Pasaka gose Easter Sunday igabegeni bekalisi yege Katoliki lyangianchenwa asibono baba baguchingira ritukeliga igokuboliwa kwa rure guchia sawa na inchikwene kibuna nkubeka baro murembe chingaki chiense ya Kenya gende tukweroberia sobo chole bonene igabo kuboliwa kwa rure guchia sawa iboli bene kibuna kulinda barabana babo chingaki chiga baraso mutima komoke mohori keito lani runtire Robotirwa senchira yogwikira. Kero mwaka Jumapili ntangani yumutinyukane asebegenwa bekanisa ye Katoliki nigo bagochingira rituko ryokuboka kwa Yesu Kristo kurwasa makweli Pasaka elio limenyekaine buna Easter Sunday. Kurwa kitutu cha North ase eklisia ya St. Patrick Marani insi buraibwa Father Lucas Ongesa nigo bachingira ukuboka kwa ya semisa. Twaeni mule yote ase chisara okurwe byegwa na samatera ukona chinga kecho Ongesa nigo ase nkona ya ase getabegenwa komenya ubugima bwokubokyugwa okora maya na komenya buya n'abantu nirituko tukunyura okuboka kwa Yesu Kristo kurwasa bakuru ase okuboka kwaye no korokia obubui bwaye na Nyasaye kwa igwa banene ase obubui bwaye na okuboka kwa Yesu Kristo kurwasa bakure nigo abweta makweli akabwa chinguru cha birecha nabo iga akabwa chinguru cy'okosunte asense mwende nigasigeta bayibuli kulinda abana babo chingakechiga cy'umutimoko wigo okwanira okugania gukwebo yebuya ase bigori byonsi muwatii wazazi muwasikize wazazi na mulinde nidhamu wavulana kwa wasichana. Dunia ni duara, dunia imekuwa na nyembe mbalimbali ambazo zinaweza kuumiza maisha yetu. Kwa hivyo nawaomba watoto wetu muwe watulivu, muwe nyumbani, mufanye homework, mubebe majembe, mokonya abayiboli liburuga. Liburuga nibe? Ditangani babe responsible na inu abayiboli ikerni mirimo yeino asiki family check. Kine kerokiana sabana bali. Na hivyo kubolia kabana bakire rusa. Tokwarente kanisa. Tafadhali roro mwana onjanga kya wesoka. Asomo igoyo woigokrenwa na MCA we wodi ya Marani umusikede Sombachi esegeto nigo yarwe wa sabana siasa kuyebwa tabuya hasi chinkwana cyabo na wetanga kurasi chinkwana chiko bagana bakenya ni chikubusura bo basa abantu ao era twakwane binto bikwagacha ensi to ya Kenya ifada na yegwa iko iranda asabara ibande nano mujumbo ito ninje motevi Jafet motevi nga asektu tujaje note na Marani fada ateba twere ndoro memerwe weito inko nyoro mugabano ito nere ni motevi nga ari ndege sakyo mugusi baritole oborai lakini na bali mokoligia enende moko beke biara pakachindorero cha bali wako ga sajide dai no moko era ubebuga koraki Nkuribo terega sene kya gatembe kuroiga sekelisia gya St. Patrick Marani ikego toka kitutu cha North Meya County ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri.